Na sé uirúit ag am na Nollaig a ha cruachach táir mór scutal sé sin prèasant agus an dáis a bhfuil sin gan Còmhdachadh. Mar sin a mis dul le chleachd seann paipear-naidheachd dú agus rit na ga eile ar sin an prèasant na chocolate na ha seo a scéitachadh agus a Còmhdachadh an na dói a bheith scrín ach nach bí chleachd ne gúbhrachadh cús a bheith scutal. Mar sin ha paipear an am na heo agus ha mi dul again bhílach na ga. Nes chleachd mi na síisiir an tíadach ar an léinnig an tíadach ein. Ceist me ha, hiad Dreach sé tíadach mar a dhéanamh tú le prèasant sa bí seo Còmhdachadh. Fé me sé tíadach a bhí cíndeach dé na scialachgan I has na paipearan, ha cúit de scialachgan stocha nach big te géirí. Bhí ag prèasant cúteacin mar sin. Tíadach had an ada déhéadach mar is trícha de ceisci deras a mi tulcha Còmhdachadh an uair sin le ruúta an eile go dús mar sin hanéich sin búlach is scríomh gúla. Neist, an nárút a hacham sé sin rút nach téit gan nach chuairstachach mar sin seo dói an cúteacha féim agus stoch go bhí sé car an sceptical man na seo ach ha mis winti go bhí le cúprathaich ha car an spársel agus sé sin na néitich an seo bá oransirin sa mi dul a chleachd sin an na dói mar ripain met de jarig je een piece metalt. Oh, galbe. Mis ben je get a union aan de westen neer zo. Es had daar maar putpied. Nes Jan dai has er de ribben na kam nest. Lische stew zo. Ik mis ben je gevel met elkaar goed. We ungarne aan garne rille. Die dacht maar zijn de Noorsen toch een stuk meer aan hier. In nuair go bhfuil mé díirichte leis a ripain, ha mé go chumann na áite le crimach tape go chúl. Nes tá fís acinne té has rit pútpi seo, a chan na cínteach na féach tú seo mar prèasant, go nanichu tú dé bhain. Ha chréit mé go nanichu. Oké me ha. Nes tá mé díireach dul jaarrig ha pís an bhice stricha dhé, mar sin na mé dul gain cúteasú sin. Nes tá Táirta go furgáin seo, chríocht na haigú tá siú taigich na dhéanamh as do cheann charstan, ne na pí an ile seo chleachd, ne lusan agus sé sin hamistal chleachd, tíidir chríta in thuid mí bud na gadig, sa mis min hena dahanana dul léomhheálaich mar sin. Mé tíireach dul stopig seo sta. Cóthúlaich go bíút ruúta in dhéanam mar sin, agus dé an jifid thuig na hiicláin an Nollaig seo go osclaich go dú, agus an nóir sin futí sinna gáil gan scutal agus nóir sin. Sinna chleachd go dtíist stocha. Sanni le cúbhracha cús a bheith scutal. Tá mi dul heachta nuamh dóigh go mafidiste go ma súr is siimplí boxichin bice I dhéanamh an prèasantain a chleachd na bhráldachin cáirsta ha seo a bheith acin úlagus sta. Tá mi dul chleachd seann paipear a bhecha mar sin na Nollaig cúideach ha Da fís an paipear acham, díadach mór go leabhar mar I híisiú ar sean go téad an paipear man gúirstead. Ach leis an neir seo, ha mi géirí an patran I de bhmúi, mar sin I mi cíndeach, bí sin léomh. Agus ha mi dul chleachd pís tape a ha chofata dis a rolla charst, cud I mi seo éid agus sé tape da thuúfacha seo a ha go ma féime leis an rút sa bí a ha cruachach. Cuirí mé tape tuamhastain na rolla ag gach ceann. Nes tá tape acham as an áte chearst a mi dul a thast dhé a dúmh seo. Feacail a fís sticach agus ní mi nuúrút a sta bid mé dhé a bhulach a feacail a tape dí seo sticach. Agus tá tape acham an na heá neist agus ha mi dul a sticach sin sias leis a paipear díadach as a bhíain. Agus ha pís tape eile acham agus ha mi dul a chuid seo sias ag dúmh an paipear, bhid mé dhé a bhulach san nóir sin mi dul go rollacha agus sta agus an nóir sin an dathúmh an na hea. Ha mé a pasca go paipear ag gach ceann, is ga chuid an brain an rolla. Nes tá mi dul dhéanamh nuúrút agus I fear seo Còmhdachadh leis a paipear a seo. A tíidir seo ha mi dul I gacail a dúmh pléin.
a mi dul yn ianw rwyt na gad ydych sy'n yn cwmig i ianw nest na fwgsa. Agus y does yn i ianw, se, dydych brwyd siasyd, sy'n sgyffau o leinia idd gach tŵf, sy'n nôr sy'n ffwyti tŵn na tŵf yn y ffasg agos dau, agus a sy'n y ffacol fwgsa fic sy'n y lianach. Agus y nŵrwyd i'r dŵfila. Neem je nu uit, lees je neer zo. Samen met je nog kindje kun je gewillen lijnen zijn ik wijn, soms nog echt geen zijn. Maar zijn bedoel zie je zit. Zo noor zijn. Het even een stij. Die kerst zijn rutiken bik, present bik. Ja, vijf uur advent calendar na rutiken in januari maar gast taad je zo. Agus am is die dag zijn een kriach nog echt. Die mij een bik en rippen na rutiken. Die dag. Mijn goorste de wijn, zo'n een goemaal. Agus, stage gada met een jersje. Agus, zijn een Joshua uit. Weet ik in maar zijn je. Ze noor zijn, a present en beke snak. De brein zijn, zo'n tuinjek en een Nollaig. Zo riet ik haar karstig dream she, gewillat shotdal, gleva het kruif Nollaig kudjek. Maar zijn een kaithte, boxig en beke. Gama suur i ianw gyma ffyrista, sy'n y prèasant.